Hello guys, welcome to the video. Dalam video kali ni kita nak sambung dengan projek yang kita dah buat sebelum ni, which is project real estate. Saya akan tunjukkan kepada you guys the project that we have done before. Cuma dalam project real estate directory yang kita buat sebelum ni, it's very simple. It's just kita nak tunjuk macam mana Codex ni boleh build simple web apps. Okay, daripada from scratch. Dalam video sebelum ni saya dah pernah tunjuk. And then kita nak explore lagi features-features daripada Codex ni, daripada project yang kita buat, which is real estate directory. So sebelum saya proceed dengan project ni, saya just nak bagi tahu apa kita punya aim. Basically untuk real estate directory ni is not just a simple directory. To me, I rasa kita akan buat project yang align dengan users. So contohnya kita akan list down a lot of real estate rumah yang untuk disewa ataupun untuk dibeli, bergantung dengan profile user tersebut. Let's say kalau profile user tersebut kerja di mana, sekarang ni ada berapa orang anak and everything. So all this data akan diprofilkan, and daripada situ kita akan suggest where is the best place to buy. So kita akan start. First of all, you guys boleh install Codex di dalam VS Code ke ataupun Cursor. Saya guna Cursor lah. And this is our previous project. Kita akan tulis kepada npm. Okay, kita allow npm run dev. So kita dah start. Let's open the project. Okay, kita akan buka. Biasanya saya akan guna Google Chrome lah untuk developing. Right, localhost 3000. Wow, ambil masa juga ni. Kenapa slow ni? Patutnya boleh buka terus. Tengok kejap. Oh, dah buka dah. Okay, I rasa my Supabase tu dia, apa isu dia ni? I rasa Supabase dia pause the project kot. Kita akan buka Supabase untuk, sebab dia orang pernah email kepada saya yang dia orang kata dia orang nak pause the project Supabase. Okay, so apa kata kita restore the project. Okay, confirm restore. So bila kita dah restore tu, barulah kita boleh continue our project. Okay, sama juga. So let's say kita akan tengok dekat sini apa kekurangan yang ada pada kita punya web app ni. One thing yang kita nak kena lakukan adalah, so sekarang ni tengah still loading lagi ni. Tak tahu apa pasal. Tiba-tiba ada 4 issues pula. Okay, apa kata kita tutup dulu. Kita buka balik. Oh, patutlah proses untuk restoration ni ambil masa lah. Kenapa Okay, dah restore. Right, bila dah restore, kita try buka lagi sekali. Localhost 3000. Okay, basically kita bila buat project tu, kita akan buat project dekat kita punya local computer first. And then lepas kita dah settle kita punya project dekat local computer, baru kita akan deploy online. Tak tahu kenapa dia ambil masa yang agak lama untuk loading the project. Okay, good. Dia dah loading. So sekarang ni the feature properties tu dia tak ada their own landing page yet. Right? So and then bila kita tengok ni, refine your property search punya UI is misaligned lah. And browse by lifestyle ni, which is apa benda, dia punya cards ni ada yang image yang tak pop up lah. Right. So sama juga dengan all listing.
There are few image yang tak pop up dekat all listing. Okay. Right. So the first step adalah kita akan buka dekat cursor, and daripada sini kita akan pergi ke codecs. Right. Okay, good. So apa kata kita create, kita panggil multiple agent daripada kita punya project ni, supaya daripada multiple agent ni diorang boleh settle. Okay, satu-satu lah. Alright. So first of all, kita akan tulis the property filter UI is not aligning well. Can you fix this? Okay, the property filter or search. Kita nak tengok dia orang boleh tengok ke tak. Okay, and then kalau let's say kita nak more detail sebagai contoh kan, kita boleh snap picture. Okay, command shift 4. Sorry, command shift apa control shift 4 Okay, control shift 4, and then you guys just select. Okay, this is the UI. Lepas tu just pastekan sahaja dekat cursor. Okay, kita add image. Recent. This is our screenshot just now. Okay, kita akan suruh dia settlekan. So sementara menunggu dia settle tu, kita literally boleh je lagi create a new project, I rasa. Go to the new chat. Okay, so daripada sini kita akan tengok sebenarnya dia tengah ongoing, right? So kita sekarang ni kita akan go to a new chat, which is a new agent yang sebenarnya kita boleh buat something else sementara diorang settlekan the first thing first. Okay, sementara first agent tu settlekan the UI, second agent pula kita nak settlekan image. Okay, let's say okay, there are few image that is not being rendered. Jom kita bagi tahulah, biar diorang fix masalah ni. There are a few images that is not being rendered. Can you fix this? Alright, so that's the second, and then go the third. Okay, for the third adalah specific page for the listing, right? Okay. Alright, so kita akan bagi tahu dia. The listing is not clickable. Can you create the property page or listing page for the property that I click. Sometimes kita boleh je bagi tahu, oh, please create a landing page for the property that you click and all that. Kita try guna orang kata apa, bahasa layman lah, because not all developers sebenarnya boleh tahu bahasa-bahasa yang spesifik dalam programming. So kita just use our layman language, alright. So now dalam project tu kita tengok
property filter dia orang dah settle, image tak render lagi. So kita akan tengok daripada property filter tu whether dia orang dah fix ke tak. Let's refresh. Doesn't look like you are fixing it. Apa kata kita tengok apa yang dia cakap. Okay, let's say Ctrl C, npm run dev. Kita tengok, kita restart balik. Lepas tu kita tengok sama ada changes ke tak. I don't see any changes. Apa yang dia buat sebenarnya? I don't see any changes that you made. What changes? Kita nak kena tahu apa benda sebenarnya ni. The background of the property search should be separated dengan main section ni ke? Okay, so most of the time, sometimes you have to know about the CSS a little bit more. Okay, so kita just try buka developer tools, and then kita tengok, and then there are other errors juga dekat sini. Kata kita minta dia fix the error juga. Because error ni mengganggu kan. Kalau you guys nampak error ni like annoying gila. Command C, Command V. So dia macam ni. Bila kita dalam project developing web app ni, at first kita akan happy tau dengan dia punya performance and everything. Lepas tu bila kita tengok, kita try to edit, kita try to adjust whatever that has been created. Most of the time, regardless whatever it is sebenarnya, kita punya frustration level tu sebenarnya akan naik balik. Walaupun dia dah improve banyak sekalipun. Contohnya macam tadi lah. Dia suruh betulkan UI search tu, dia orang tak betulkan juga. Tak tahulah apa yang dibuat. Ataupun sebenarnya dia punya, orang kata apa, cookies. So bila kita refresh, dia still pada, design yang sama and everything. Something like that lah. Kalau boleh tak nak ada cookies lah at the moment ni kan. Sebab kalau ada cookies tu, maksudnya kita tak boleh nak tahu the latest design. Cache ke cookies, something like that lah. Kita tanya few image that is not being rendered. So apa update dia, kita tengok. Sama juga isu dia. Image tak being rendered juga. Tak tahu sama ada sebenarnya dia adalah... okay. So benda ni jadi pula. Kalau you guys perasan, I suruh create a page. Okay, not bad lah. I rasa quite okay. Benda tu working pula. So sekarang ni browse by lifestyle ni, I rasa the certain cards. Okay, kita akan tengok. Kena being specific, I guess. So boleh tengok kat sini kot. Upstream image response failed. Command C and then Command V. Kadang-kadang masalah yang ada dekat terminal, you guys boleh copy and paste supaya diorang akan settlekan masalah ni lah. Okay, so
The listing not crackable ni basically kita dah create landing page untuk property card tu, and it works. So dalam video kali ni you guys boleh nampak sebenarnya in terms of UI, I rasa they are still weak little bit. In terms of bila kita minta adjustment of the UI tu lah. Right, so kita nak tengok CSS of the property search tu. And then until now kita tak settle lagi. Let's go to the CSS. Sepatutnya kita boleh access the CSS style tau, tapi tak tahu macam mana Element. I think element kot, yes, element. Right, and then apa yang you kena buat adalah you highlightkan the area yang you rasa you nak buat tu. Okay. Patutnya dia boleh highlight tau. You boleh guna cursor you untuk highlight benda tu. See the thing? Okay, yes. You kena klik benda ni. So ini benda ni sebenarnya. Property filter section is not aligning properly. Boleh cuba kita cakap. So dia dah settle kan masalah image tu. Wow. Masalah image tu sudah settle guys. Good. Kita boleh create multiple edges untuk kita punya project. So dia akan buat benda ni simultaneously. Okay. Benda yang next yang kita nak buat adalah kita settlekan filter section dulu. Right. Filter section tak settle lagi. The filter section is not aligning properly. Please fix this. Kita nak tengok apa yang dia fikir. So dia ambil masa sikit kan. Okay, apa yang saya tengok ada issue in terms of dekat UI ni adalah the login, the authentication button dekat navbar ni, dia punya UI looks weird. Okay, kita nak minta dia fix juga. Alright. The button for authentication in the navbar looks weird. Can you fix this? Okay, I rasa dia orang tengah fix the UI property search ni, tapi aku tengok macam lagi teruk je ni ya. Tengok apa yang dia orang tulis. The filter layout is worse. I want margin for the bottom part of the property filter section. So can you redo it again? Okay, mungkin sebenarnya kita kena restart. Kita tengok dulu. npm run dev. Tadi tak ada kena restart pun. So tak tahu apa pasal yang ni kena restart juga. So let's say kalau you guys nampak macam settle warning ni, you guys tak perlu fikir banyak. Just command C, command V. And then dia akan settlekan masalah warning ni. Okay. So macam tu je sebenarnya project dia. In terms of login yang button tu, dia dah improve. Dah improve banyak kan. Nice. Oh, tengok dia dah improve dia punya property search. And then dia dah letak padding as well. Cuma the apply button ni nampak weird kan. Okay. Dia dah improve banyak. Cuma apply button tu nampak pelik sikit. Okay. And then ini pun sama juga. Login button pun dah improve juga. The UI nampak menarik sekarang ni. And then bila kita dah klik,
kita klik untuk certain featured properties, dia akan keluar the landing page as well. And cuma landing page ni dia nampak macam very basic, tapi I rasa that's fair. Sebenarnya saya tukar benda ni daripada agent pada full access. So bila full access ni, basically dia akan run commands lah dengan network access dia tu. So dia takkan tanya pasal permission sangat. Right? And you guys juga sebenarnya boleh buat benda ni dekat cloud. Untuk function running dekat cloud ni, maksudnya adalah, let's say you guys tak ada laptop contohnya, ataupun you guys ada laptop bukan your personal laptop, ataupun you guys ada phone ke. So dia akan simpan kita punya project tu dekat cloud, and then kalau you guys nak deploy, you guys boleh deploy dekat GitHub after that. Bila you guys tengok, oh okay, it's working, maksudnya dekat mana-mana you boleh pergi. Kalau you tak bawa laptop, you guna laptop kawan you ke, ataupun you guna phone ke, and then you can run all the project, feature-features yang you nak letak, you boleh letak dekat cloud. And then bila you dah ada laptop you sendiri, saya akan tunjukkan kepada you guys benda yang di-create dekat cloud tu, you guys boleh download balik ke dalam you guys punya local, and then you guys boleh tengok apa changes yang dah dilakukan lah. Let's make the term and privacy and sitemap working. Okay, tu je untuk cloud, right? Let's make the privacy, terms and sitemap working. Right, so dia akan buat benda tu. Oh my god, kenapa tiba-tiba ada error pula dekat cloud task ni? I rasa sebab kita kena specify. Okay, I faham. Kita kena specify GitHub, kita kena specify dekat mana yang kita letak project tu. So sekarang ni kita kena adjust the environment setting dia. Okay, so apa yang you guys kena buat adalah, you guys kena create a new repository dekat GitHub supaya you guys boleh run benda ni dekat cloud. Okay, so kita akan buka GitHub and then kita sign in. Okay, so sekarang ni saya ada multiple repository. Kita akan buat new repository. Kita panggil nama dia adalah estate directory. Okay, configuration, description dia real estate directory. Public visibility, create repository. Kita dah create new repository. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena letakkan dia ke dalam kita punya codex. Kita kena refresh dulu untuk make sure repository tu available. Ni dia, estate repository. Right, so dah ada. Apa yang kita kena buat adalah we just go to our cloud and then kita akan tukar environment yang kita nak buat tu. Okay, create environment. Dari situ kita akan ambil estate directory. Right, environment variable, create environment. Alright, basically that's the step. Okay, the next step yang kita nak buat adalah sekarang ni make the privacy, terms and sitemap ni working kan. So kita nak letak dekat cloud, lepas tu kita nak letak dekat certain environment yang kita nak, which is estate environment. So apa yang kita buat, just click. Oh, error creating cloud task. Okay, kita kena refresh balik. Okay, please create term, privacy and sitemap for this website. And then kita jadikan dia sebagai run in the cloud. Add context. Sorry, bukan add context. Kat sini kita okay, estate. Let's try again. Error creating cloud task. Okay, kita akan tengok EMR macam mana kita buat. Agent internet access kosong. Edit off. Save environment. Ada issue Okay, tak apa. Let's open up the terminal. Sorry, let's open up the codex. Daripada situ kita try bagi cloud job lah. Command V. Ada issue tak? Must be initialized to be used within codex. Apa maksud dia Maybe sebab kita tak push kita punya website ni ke dalam GitHub lagi. No wonder lah. Right, let's push these changes to the GitHub first. And then kita tengok daripada situ. Let's push this app into GitHub. Basically kita just bagi tahu dia kita punya website kita supaya I rasa dia tak make mistake lah. Kan? Okay, let's push it dekat sini. Ctrl C. Okay. Just command C lah, senang cerita. And then proceed. So tengok apa yang diorang akan buat. In summary, apa yang bagusnya Codex ni, kita boleh run multiple agents. Just create new chat, maybe 4 to 5 new chat, and then every chat tu they have maybe specific agent untuk you guys tackle certain things lah. Only push this specific real estate folder. Right, bila kita dah push to GitHub, then kita akan try sama ada kita boleh, orang kata apa, run in the cloud pula
Okay, so kita akan tengok sama ada saya punya projek ni dah ada dekat GitHub ke tidak. Let's see. Okay, just refresh je. Yup, sudah ada. This is our project. Alright, nice. Okay, so kita try lagi sekali. Try to run benda ni in the cloud and then kita tengok sama ada is working or not. So dalam developing project ni memang selalu akan ada kata apa, trial and error lah. Okay, so let's try it again. Run in the cloud. Please create privacy terms and sitemap for this app. No, jadi ke tak? Alright, so now it's working. So basically kita boleh run benda ni dekat cloud dan juga kita boleh run benda ni dekat local, and then you guys boleh run multiple tasks dekat cloud, like 7-8 tasks, it doesn't matter, and then maybe you create another 4 to 5 tasks dekat local juga, and to continue you guys punya project. Right? Dah tengok sekarang ni, we just take maybe like less than 1 hour to improve the whole UI of this website. This is pretty much very good. Okay, so maybe kita akan try to improve the UI of the property section lah. Right? For the button, for property filter section, it looks weird. Please fix it. Okay, so saya akan tunjukkan kepada you guys, bila dah settle dekat cloud, sebenarnya you guys boleh bring the changes daripada cloud tu ke dalam locally. Right? Sekarang ni dia tengah dalam proses lagi, belum boleh kita bring to locally. After that maybe kita akan bring to the locally, which is this one, create privacy policy and privacy policy terms dengan sitemap ni. npm run lin. Still looks like okay. Kita kena tulis npm run dev lagi sekali lah. npm run dev. Now, okay, it works. Cuma bila hovering tu dia tak berapa nak cantik sangat lah. Tapi it doesn't matter. So far kita tengok dia working lah So the next thing is, apabila you guys push to the website ke apa ke, let's say you guys nak push to Vercel untuk publication kan. So after kita buat npm run dev, kita kena npm run build, and then kita tengok what is the possible problem that can arise sebelum kita kata apa, make it available online. As you guys can see, sekarang ni dia punya create privacy policies ni semua dah siap. Try Ctrl C dulu, npm run dev, and kita akan buka balik website tu. So kita akan tengok sama ada privacy terms and sitemap ni dah settle ke tak. Oh, as you can see, diorang dah build our privacy policy by itself. The terms pun sama. Wow, nice. And sitemap, oh, this is the sitemap. Wow, looks good. Looks very good. I literally quite happy. Kata apa, frustration level tu not that high. Macam saya cakap sebelum ni, 3 to 4. And yep, it's pretty much very good. So maybe dalam video yang akan datang, apa yang kita boleh lakukan sebenarnya dalam kita punya project ni, kita boleh ask Codex untuk review kita punya code. Okay, so Codex akan review kita punya code dan diorang akan basically suggest untuk improve the certain code yang ada dekat dalam website supaya it get optimized lah. So kita just click /review and it's gonna work by itself. So sebenarnya bila ada features yang macam ni, you guys tak perlu orang kata apa, be on the computer all the time. Let's say you guys want to apply a new features, just create a new features dekat cloud, and then contohnya macam sebelum tidur tu, you guys nak create certain features yang you nak letak dalam website. Just ask for it and then biar dia run in the cloud. And then maybe tomorrow morning you can review it again. So maybe you boleh give 4 to 5 things to do. So basically bila you run project ni, you boleh run without you actively looking on it sebenarnya. So you guys tengok daripada review ni, dia ada bagi opinion. Okay, the sitemap account link point to our site in, but there's no site in root under blah 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 blah. So daripada situ kita boleh fixkan dia.
that's pretty much dalam video kali ni. In summary, apa yang saya tunjukkan kepada you guys adalah features yang you guys boleh guna di dalam Codex untuk develop, website project. So one of the features adalah you guys boleh create multiple agent daripada new chat ini, and then you guys boleh tengok dia punya each agent apa yang progress yang diorang dah lakukan daripada history task ni. And then you guys juga boleh run project tu secara locally ataupun in the cloud. Jika you guys nak run in the cloud, basically you guys kena create repositories first dekat GitHub, and then maybe push the certain file, and then barulah boleh you guys run project ni in the cloud. Last thing adalah saya suggest just maybe you can use the full access for the most of the time supaya you guys boleh off the laptop bila dia tengah run the project lah. That's the thing. So that's pretty much dalam video kali ini. Saya harap video kali ini useful untuk you guys mula coding, mula create your own web apps, which is very easy. Less than 1 hour you most of the time boleh create good prototype of your apps, and then create a lot of features from there. And then once you dah create your features, you boleh deploy it online. Macam saya create my own trading board as well. Alright, see you guys on the next video. Bye.